Madame Monsieur, señoras y señores, nenos y nenas de todas las edades, a banda juvenil de Silleda, complácese en presentarles Un día no circo. ¿Estades preparados para disfrutar las fantásticas personajes do circo? Poderemos gozar cos payasos que nos farán rir, os equilibristas que nos deixarán xeados, o home bala que nos acelerará o pulso. Todos estes xunto cos terribles tigres, leóns e osos. É o gran momento de recibir a todos eles cun forte aplauso. Con todos vostedes, a gran entrada! Dende o máis alto da carpa do circo e colgados dos trampolins e das cordas terroríficas que colgan deste, conseguindo alturas impoñentes, os nosos acróbatas e equilibristas sorprenderámonos e fascinarámonos. Dende un automóvil cheo de tramposos e homes alegres que camiñan con sandalias que chegan as estrelas. Chegan as estrelas do circo, os divertidos e